Mais très cher. Lengas Janois et lengas Janoises. Si juha wana juha tihundu tserwa t-shirt tsayinu kayao yongwa yo Paris. Wana c'est passé balia na foto mane. Président. Na président. Ça veut dire anuma président mane. Na mangaliendo. Il est joli, ok, c'est joli. Quand il est joli, passe commander. Moi, je vais par Instagram. Instagram, là, on recommande. Moi, je vais mettre un t-shirt, moi, je te veux, et tout. Voilà. Chaque jour qu'on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. Voilà. Monsieur le Président, il m'a accusé que Anibala, ou Janze, moi, bien, non, hindi. Bange kwezi bwana kansoma za kurumbani. Mais attends, ayaza hindi. Za kurumbani. Ani kutijua rongo wewe. Ngaona sharibu hanya nyito sharibu rongo. Bebe. Ngwishi to sharibu hanya nyurongo we ayaza. Za kurumbani. Njimuna na hafadhi nje mwana mandawe. Wala tukafikiri ka mufti Gojo Fasir. La l'hymne national, s'il vous plaît. Beramu isi pepeza biladil kombozi pia. Kusema kawata wewe hutorudi hujirende dada. Rectification. Ngwishi rectification. Biladil kombozi pia. Imalaba. Non, c'est des livres, car non, karat. Ok, vas-y, suivant. Daula ibenuha tasibabu yaidi Kodo yaija. Atijao. Rekebesha le kalim. D'accord. Tasibabu, vas-y. Tasibabu yaidi Yewe. Ngamjihadao. Tasibabu yaidi Vankola wamba wendilo. Niwo ya tsangaya unukomoria. Awaiti mdu ya lona roho, mdu ya lona akili. Non, j'adore mon président. Oh, pays. Ok, suivante. D'accord, Raili huamenewa, unusi kadruma nyamriasa amenewa, abuze ngozi kiri. Zabahili ni wajinika confiance kazi ngozi kiri bona bien. Parce que tifanya ze effort za uka ele jimbo linyongohe au maximum. Relezendo. Mais attends, tunamo kanadidi mahora mbela fufu mahora mbodori ndinda, evela mbondabo mbongoza kwa. Ashe, wabondabo. Wabondabo njakaniyo. Unajinrina ndrabo. Kujakani evela shindinishila wakaniyo. Nya pisto ndafanya prestation toka na stress. Samaruko za mafiti? Shanga bonongo naona maudi waza kujetia yedra limaza. C'est intéressant même. D'avocat eta keti harmele jimbo. Kejaka okay, ça samda la ungu juhela usio mentina uzinji. Hao ni termo problème, mimi si corriger ranzi ngena ka ujani hezi. D'après 48 ans, oui, vas-y. Après 48 ans d'indépendance, les Comores se retrouvent dans un état alarmant. Nous sommes plongés dans les ténèbres, sans électricité pour tous, au XXIe siècle. Nous sommes pris au piège d'un chaos. À qui la faute? Le président Ahmed Abdallah Sambi. Négatif. Yekamba négatif. Grand-père, ahoneza jihiri. Hosubuti ile sujie Abdallah Agwa indembena ngoma indarengeze baza usondi limadha. Ndizo hajabuliwa bantu nyamrambeni kamransi ntitsoji tsonga mabaya hata bala kuli halize nongozila zinokuvumba Haku. Grand-père ngono natsoheleo. Evumba ladi hakomori. Faransa nuhulishiaje. Levumba ilo lidungu majaya mogo kalijapasha mvio lidungu majaya mogo lipasha meli lijata Senegal la Sudi Faransa bamtsinjabu huheza ngomzifanya nyamrambeni. Hey!
Ashutabisha wale jamfamu rezano ngozino ngoyo hindi. Yevamnyima intellectueli wa mbeni ala kuli. Kaijangwa karihila hutende. Shandizo mwende marenge mruparwa agwa. Wanrwani gabiliyo na wagabilinro. Manati jihodarinro aborendao. Shamunyi barakato jola tale lejalenkudu hilo. Bawandizo bakarihila mtsoku bali mtsojara mtsoja mrangele da bailo mtsojara mwenye proashe ombeni atada hufremanga mono hawa ya katsaluma sambuniho. No, kamtasi bakamnitabishao. Kamnitabishao chino. Mais ta grand-père ça c'est normal, il y a ça ngem mzima katija sirlo a changer. Vraiment ba habari jihede juzi hindi hakazwa tandola la javulwa nkiravi. Ah ya bo grand-père que tu respectes un ami là, c'est pas joli. Dommage, me respecte un ami là, mais pas ce point. Kiravi baba no, eni mrujenda balende hatta le gozile runde. Ah, dis pas les parando. Sikabingi mwanadamu. Yona pilada. Sichilo pi wendendo. Dommage akotile mndu ya lazimu ni mvubuwe. Yabo na mwaswime. Takriban mahamungu mine wa shay'un ya uhuru. Mtujua bana beti umuhuru. Tujua nabe uhuru haunu mburu. Imbeju za dunga yao. Uhuru bojo Mahamed